October ni somni pakhat sang ni somni pali tho tan ni ania bazar thlir tu te chibai ule khovela pa house ber Elon Musk chuan inrin ni khan Pennsylvania Republican Party rally na mi pakhat US dollar makta duai khata pe a November ninga US president in than vote thak ma chu nitin dollar makta duai khata semji don ti asai billionaire Mark sian Harrisburg Pennsylvania rally an nei na chim tu zinga US dan pui tan zonga petition a siama mingziak tu mi van nei ber hna nitin dollar makta duai khata pek zia don thu apuanga US dollar makta duai khat hi India poisa chon cheng makta duai somriat panga vel ani India town hall rally an nei Mark sian rally chim tu John Rehar hna dollar makta duai khat che ka hlana Donald Trump hna chan theina na Tesla nei tu Elon Musk sa poisa the chu nun berani ria nitin makta duai khat sema tumbul tan na ani thung Elon Musk sian Donald Trump support thua pon nuwa US state zinga in hne tok na state battleground state an tia voter ten vote an thak du na tura campaign nei turin America PAC Political Action Committee adina hepol manghian battleground state bi ka voter te chu vote thak ngei turin an som thin ani inrin ni zan kaini tana nimina Harrisburg ka campaign rally a hian Mark chuan kanram dan puisiam thatwoi khatna le voi ni na freedom of speech le silai kol phalna chu US khwale tuite hna pek kan nia heng dan puin chanwo min pek te chanzonga petition ka siama mingziak turin ka som chewani ati Marksan dollar makta duai khata pek dong tur hian dan puisiam thatwoi khatna le voi ni na hi ka support ti ka tiame ti inziak nuaya mingzia angaya heta mingziak tu te zinga mi van nei ber pakhat hna Marksian nitin makta duai khat a pezia don ti apuangani Marksian America PAC man tur hian dollar makta duai somsari panga vel chu tho to ni in soyania Donald Trump ta na campaign tular berani meka Trump hian president ani chuan Marksi Government Efficiency Commission how to berarwa ta tum thu alo sei to bok ani hetianga vote thak tura in tiam te hna poisa pek hi US dana khapani lo antia Mark sa hian Donald Trump campaign puya chuwanga poisa pe chuak po hi ania ma se PAC malak na support tu poisa pek te hi Trump vote tura ti kherlo wangin candidate pakhat ta na vote leisak ani lawa chuwangin US election law a hrem theina omlova US election law a hian candidate pakhat vote tura poisa mangami thlem tu chu hrem the ania vote thak tura in soma poisa in pekero hrem theina a omlo thungani America PAC hian an website a chuan an poll din na chan chu ramri him nei andu wangte khopui him nei te omzene summan rorel na dik ngaidan soi tura dik na le ma ni inveng tura dik na nei te andu wangani antia heng zongjong hi Trump le Republican te aw hlani ma se mimal takin Trump a vote tura somnan siam lo wangin Marksian poisa sem hnem viau don ma se hrem thei lo ti in USA online magazine lar tak Slate chuan antar langani US business magazine lar tak Forbes chuan Elon Musk si khovela pa ho saberani ti in a ho sakna hi dollar tluk le ding on zani somli poruk zetani antia tluk le ding on khat hi makta duai sang khatania ni som panga chung vel makta duai khat pek chu je hi Mark satan hi na harsalo khopang ti chu kan thrathiam ome Nimin khan Israel chon Lebanon ko pui Beirut ta Hezbollah intelligence headquarters chu thlona mangin an beya heti la hen inrin ni zan rea Gaza bo man thla ka wangin mi somriat pangan thi ni in soyani bok Hamas te chon Israel hian school le damdo inte an bom ni in an soya Israel po in hei hi an phalova ma se heng school le damdo inte hi Hamas win biruk nan an mang anti vethung Beirut ko puya Hezbollah te munan beina hian Hezbollah commander pathuman thi ni in IDF te chuan an soya Beirut chimlam ko mor fem Hezbollah te office le lei noya thil landa na mun thin te chu nimin khan mei khuwa chang ni in Reuters chuan an tar langa Hezbollah te chuan Israel in Beirut khopuya an mun an be thu hi an soilova chuti lai chon Lebanon a Israel sipai te omna le Israel ram marlama Israel sipai te omna ka tumin missile an kap chuak ti an puang thungani
heti la hen Lebanon chimlama Lebanon sipai le tlomngai pol te chuan Israel thona te bom thla khian clinic atana man in pakhata fuwa helaya hnuthok tu pahni anthi antia Lebanon sipai te poinan sipai te motor bomani awangin sipai pathum anthi ni in an puang ve bok nimin tlai khan New York Times chuan Israelin Iran laka phubalak dan tu ro manna nei phalna nei te chawinan mu tur US intelligence document poimo chu aput ru ni in an ziaka he document hi America ram spy satellite thalak te enfia tu pol National Geospatial Intelligence Agency NGA te kol mi puite hriata pon zar chi lo mutura ruat bik te chawinan mu thei tur classified document ania he document put ruwa hian Israel sipai nun chanan zirdan le indo tura anin bo sai dan te a omni in New York Times chuan an tar langani NGA document put ru hi pahni ni in October ni sompanga le somporuka mi ania New York Times chuan Iran trantu te Telegram account sang-sanga post darani antia heng document a hian Israel sipai te nun chan zirlai thalak Iran lakapubala tura anin bo sai na ninga yarin alanga Iran in tun thani kata missile tamtak ma Israel a bei chan le na tur ni arin ani document pakhat thupuya chuan Israel Air Force 10 Iran run tura in buat sainan kalpui zelti a inziaka Israel thona ten van sanga thona tu en thundan turte en thak le chan chu na atana ro mannan neite Iran in missile manga be le pala lo in ven nana missile system te om mun siam rem dan turte le ral thom le silai mu phur kolna tur thlengin in ziak antia ma se Israel in Iran be tura ro manna siam dan kim changero hriat the ni chuang lawani US thu nei tu te zinga he document put ro wang hian ngai dan chini a oma then khachuan America ram nena inzomna nei engma aput ru lo tia ngai ol sammai anom lain Middle East boina so san lai taka Israel sipai ro manna poimo taka put ru thei chu ngai zam chi ani lo ti anom ve boka he document poimo hi engtia put ru thei nge ti hriat alani lova US sarkar hnuthok zinga tuai mober chu mo phur tu ani nge rin na ero oma FBI hovin US intelligence agency te chuan an chui mek ani zona omle zeu thina wangin tunlai khovel mishing pakhat rawrawalar berzingami Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chanchin claimin soiteang voin hi about day lo ni chia boka a in me hle ome Israel ram Prime Minister Nirei Ber Netanyahu hi kumsang ha zakwa somli pakwa October ni somni pakhat khan Tel Aviv khopuya pianga anu chu Israel piang judami Tezila Segal ania apa chu Polana piang juda Benzion Melekowski ania amhing hi Benzion Netanyahu ti in na thlakani Benjamin Netanyahu hi Jerusalem khopuya no panlain oma high schoolero US akal thunga apa hi historian ni in sangkha zakwa somruk pathum khan Philadelphia US anchung ko in an pema an open line le tlerol hun chung chu US mangtling tla a kumsom pariat ani in Israel rama Netanyahu hi kirla in Israel sipaya kunga atanga Israel sipai thabik Sayeret Matkal Commando Unita Captain ani Israel sipaya tanhu hian US kirla in Massachusetts Institute of Technology MIT azirna sangzo kazoma sakha zakwa somsari parukhan MBA azirzawa ale khazirla hian sakha zakwa somsari pathum khan Yom Kippur war achuaka Israel sipaya hantrang le zoka sakha zakwa somsari paruka Israel sipai ten intebe anrunna a unaw pa Jonathan Netanyahu athia a unaw pa thina wang hian khovel huapa firfiak chungchang zirna conference bo sai thin Paul Jonathan Institute adinani English athiam hle a American accent na tak mga English atong theni wangin Israel ram tranzonga US TV thu soitu langsar takani thuaya sakha zakwa somriat pahni khan US Israel Deputy Chief of Mission na pek ania sakha zakwa somriat pali khan United Nations sa Israel Permanent Representative anile bokani sakha zakwa somriat pariata Israel Parliament membera Likud Party atangin thlantlina nia sakha zakwa somriat pariata tanga somko pakhat chung khan Foreign Minister ania sakha zakwa somko pathuma Likud Party leader ni in Israel le PLO inkara in remna thu thlung zia du lo tu langsar ania
West Bank le Gaza Strip atanga Israel sipai lak chua do tu ani bok kumsomli pasariani in sangha zakwa somko Farooq Khan Israel Prime Minister ania Israel ram Prime Minister ni thainau pang berania Hebron khopum puideu tho Palestinian Authority tenhena pek le West Bank katanga Israel sipai lak chua rem ti wangin soisela hlo hlea sangha zakwa somko pakwa in thana Labour Party shwaitu Ehud Barak anhelo pha tangheng nge a Likud Party a po leader ni na chu Ariel Sharonan achu sakta boka Sharona Solkar a hian Foreign Minister le Finance Minister ani le bokani sangni le pakua Prime Minister ani le a ma se thil sang awangin sangni som pahnia a Solkar atliwa engtin ma Prime Minister ani le ta thowa ma se an tho pui party dangtenen an lungrual theilowa sangni som panga anin thlang thalea Prime Minister ani le ta thowani corruption thu boya wangin a hming chelea eptu party tenan beirona wangin sangni somni pakhat khan Prime Minister atangin payania sangni somni pania in thlan thatania Israel ram in thana vote lak thatber tumni in tunman tho puidu ngai lo party tenen tho khowin engtin Prime Minister ani le a tun hi a thlengta ni Mithen khatchon Netanyahu hi Prime Minister ani lo huna corruption thu boi wanga man ngal mai tur ni in an soya a Prime Minister ni na tinghet turin tuna indona po hi thlentir ni soi polan oma Gaza indo ma khana din munader thong man lea ma se kum khat lai an indo nuwa tuna chon Netanyahu din mun hi thale hle to nia soi ani bok bazari lo thira wangin kan lo me